Hey guys and welcome back to another video. Ngasigi videos na mayam isagi life after marriage ko. Sise adum ayambana hauji married oibidriba habadi luhong khongnong bagi lambida khong thangjanbidriba ichilinaw singina di hana resonate tawgani na khalle aduga hoi nupa nupi animak adum yengbadi yai ko di taraga su nupi dana hena di adum kay haini chanarakani hana di khalle maram di life after marriage sida change tawdo she hoi nupa su change tawroi habdi natte bako ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯗ ꯑꯦꯗꯥꯞ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁꯇꯨꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯔꯦꯁꯣꯅꯦꯠꯇꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯄꯥꯗꯁꯨ ꯔꯦꯁꯣꯅꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯔꯠꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯚꯤꯖꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯜꯁꯦ ꯄꯥꯏꯜ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯆꯔꯦ ꯄꯥꯏꯜ ꯑꯦꯗꯅ ꯁꯟꯗꯦ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯗꯦ ꯊꯔꯁꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯇꯔꯗꯦꯗ ꯄꯣꯛꯄꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯏꯜ ꯕꯤꯗꯅ ꯃꯟꯗꯦ ꯋꯦꯠꯅꯁꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯐ꯭ꯔꯥꯏꯗꯦꯗ ꯄꯣꯛꯄꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯏꯜꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯆꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯏꯜꯁꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗꯤ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯥꯏꯜ ꯑꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯄꯥꯏꯜ ꯕꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯇꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯐꯇꯔ ꯃꯦꯔꯤꯌꯦꯖꯇ ꯀꯩ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤꯀꯣ Hey guys, ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯏꯜ A ꯀꯣ ꯄꯥꯏꯜ A ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯟꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯗꯦ ꯑꯣꯔ ꯊꯔꯁꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯦꯇꯔꯗꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯔꯤꯁꯤꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯣꯛꯄꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯐꯇꯔ ꯃꯦꯔꯤꯌꯦꯖꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯦꯔꯤꯠ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯈꯣꯡ ꯊꯥꯡꯖꯤꯟꯕꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯃꯦꯔꯤꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯗꯤ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯤꯖꯟ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯐꯇꯔ ꯃꯦꯔꯤꯌꯦꯖꯇ ꯀꯩ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯂꯥꯛꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯔ ꯀꯔꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯣꯏꯁꯦ The Devil ꯀꯣ Obsession Eight of Pentacles ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯥꯒꯤ in-lawsꯀ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ in-lawsꯁꯤꯡꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯐꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤꯀꯣ like yaurokani haveniko sorry Three of Wands communication the Chariot progress Knight of Cups romance last but not the least akhoi card amatanga draw tawjage ko pile A gidamakta life after marriage si supplement tawnabagidamagta justice ko so sumaina leire ado pile A oibiriba habadi Sunday Tuesday Thursday natragana Saturday da pokpiriba ichil inawsingi oina life after marriage se adum happy settle organized and lucky oiba adagi hoi life after marriage se loinamak 100% hekta smooth oiraga chatlani haibamakti natragasu ayambana isase progress tawba ngamba grow tawba ngamba hena mature oiba ngamba amadi life se marriage tawba matungda yamna adum kay hani mature oina life ki vision singse yengba ngamba aduga isagi personality da yamna hena development lakpa ngamba aduga life after marriage se smooth oina chatkadawagi vision sina hena namna oyiba ko habdi negativity se hoi kitang negative oiba jaga kharadi card sina point out tawrakani dui taragasu overall oina yengba matamdadi pile A gi oinadi life after marriage yamna afaba yamna bright oiba yamna smooth oiba adagi luck leiba daw dum yaba haitare ko life after marriage dum luck leigadawba adugumbagi mamina hena namna uye First, the relation with your partner, the lakchage ko. So the Knight of Cups sariba card che thol eba. So su mayam ubiramani romance sariba card che ko. So sige card che matungina isa se marriage se mostly adum love marriage tawba gi tawba habidi sorry love marriage oiba bagi possibility na hena yamna wangi habidi pile A Sunday Tuesday Thursday na tragana Saturday da pokpi ba chili now sing se mainly ko habidi dum 70 to 80%
love marriage oiba yabagi chances ne hena wangeba aduna love marriage habasimaktabu isagi partner ga isagase amana ama fazana khangnaraga understand tawnaraga adagi amana amagi magun khangnaraga lakpa oidoinina life after marriage ta sudum romance kumbase wattaba adagi happy organized and settled oida chatpa ngamba aduga isagi markta ngasagi romantic energy sidum keep up tawba ngamnaba su hotna taragadi hena phana chaminaba yabagi mong lakani bako aduga chances khara da arranged marriage oiba yabai possibility su laiba arranged marriage oido habdina tebako arranged marriage kuma engagement kuma oiba yabagi chances minimal chances khara su lai adubu adumaina minimal chances laiba habadi arranged marriage or engagement marriage kuma oitaragasu after marriage tadi yamna romantic oiba cycle ama lakpa isagi partner ga isagadi yamna chanana chatkadobagi mami taebako mathangda afabasingse hana haijarake ko haidi negativity ti pakna yaudebako so 3 of Wands hariba card chithole sisina relationship with your in-laws ko habidi isagi edum luhong khongdong ama matungna nupagi side tagi oro nupigi side tagi oro isagi in-laws habidi nupigi oina isagi inem iku adagi nupagi side tagi su isagi wife ke ba father mother amadi wife ke family ga adumaina relation je kamaina tawba yage hamatam da mostly nupigi side tadi la reading se ko aina sai su haijage badumaina nupigi side tadi mostly la kamaina la ino hamatam da pile A oibiri actually now since life after marriage the isagi inem ikuna amadi isagi in-laws na yamna yaba adagi phazana isa na su haidi moida su nolok na chatpa adagi ikha thaba gang oiraga su yamna dum haidi nushina loina biba adagi isagi side tagi yari gai kai daba ngamna bo hotna taragadi family do yam well mannered oina yam well maintained oina isaga yam smoothly chatminna ba yabagi possibility uyibako adubu communication di yamna phana leina bo hotna biyo ba habidi nungai taba macha ama yaur e or issue macha ama thoe or problem macha am thoe harga adum phummaga nungai taba se thamna bai mutta fazana understanding leina communicate tawthokpa ai nang si tawbase nungaite sumaina tawbase nungaite na dumaina clear out tawthokminaraga chat taragadi problem se kaishu yam lakningai leiteba in-laws ke ba problem se ko adubu communication watpadagi natragana miscommunication thokpadagi problem kharadi lakpi yai aduna long term future gi wani ko aduga life after marriage ta yam hena in-laws kumba natragana isagi in-laws ke family gi side tagi yam hena problem lakningai di oide bako ado isana adjust tawba madi mathau tani ba maram dini gi family da changaraga mi gi rules and regulations lejaram de aduda isagi bong adum tawge habdi yaroidana ko aduna isan adjust tawbadi khara darkar oirakani aduga phasna well communicate tawba darkar oirakani aduna tragedy problem se dum thokningai leitaba jaga da su create tawrpa yaidana ko aduna adudo tawdana ba isagi side tagi su phasna kitang adjust tawba haidi isana hita yam hita hanthana chalo habne teba but adjustment khari darkar lerakani bako mathangda 8 of Pentacles hariba card chithol eba sigi 8 of Pentacles hariba card chigi matungina pile A oibiri ba chilinaw sing se sana life after marriage section bigadaba amadi hoi oibi yaba khara da kai pigi hamatamda isa se life after marriage ta hekta yam thuna paisa paidaba yade natragana yam thuna nungaina leitaba yade or life after marriage di loi nungairabani kaina dumaina yam hekta high expectation thambigano hoi luhong khongdong aba matungda isagi partner ga isaga tanaraga pulap chawkhatminanaba hotnaba plan tawba adagi effort thadabase yamna phai ko ado admaina tawtaraga su tapna ingna step by step chatnanaba hotnabiyu isana impatient oibiganu rush tawbiganu aduga unrealistic oiba expectation isagi husband amadi isagi in-laws ki family dagi expect tawbiganu bako isagi side tagi adom expect tawba yaba level khak expect tawbiyu aduga yam hena rush tawba impatient oibagumba se yari gai tawbiganu bako mathangda isana chectiongadaba isagi oiba advice se pile A gi dawita life after marriage da isagi oiba advice kai legi hamatamda isagi oiba negative habits kumba negative thoughts kumba ko habidi in-laws ki family se isana hanadagi sakhangaba bu oraga su or nauna khangada ngaiba bu oitaraga su adum punna laiminaba haibasidi inau nauba hai oina thokkadoinidana ko aduduna inau nauba mioi kharaga punba loinaba tinaba haibase magun khangdringaidadi adagi imung manung oinadi adum tunggoinadi chapminadorabani but magun khangnadringaidadi or personality khangdringaidadi isana su moida lana lawba yaba or moina su isada lana lawba yaba adugumba khara incident adum thokpa yaidana ko aduna isana mi khudingmaktagi yam hekta highly moina sumaina adum tawrakadabani kaina expect tawbagumba natragana isada negative habits kumba haidi mingondagi yam hena expect tawbagumba or isana adum chummi kaina khanba ego gumba attitude kumba bu oiro adugumba adum haidi isagi life after marriage effect tawrakpa yaba negative habit kumba khara sida
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯥꯗ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯗꯖꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯑꯣꯕꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯍꯜꯂꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯐꯇꯔ ꯃꯦꯔꯦꯖꯁꯦ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯗꯕꯁꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯍꯦꯕꯤꯠꯁ ꯕꯦꯗ ꯍꯦꯕꯤꯠꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯔꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯖꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯂꯥꯁ ꯕꯠ ꯅꯣꯠ ꯗ ꯂꯤꯁ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯥꯏꯜ ꯑꯦ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯐꯇꯔ ꯃꯦꯔꯦꯖꯁꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕꯔꯣꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯇꯧꯖꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯙꯔꯃ ꯀꯥꯏꯗꯕ ꯕꯦꯕꯥꯔ ꯀꯥꯏꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯀꯥꯏꯗꯕ ꯂꯥꯟꯗꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯁ꯭ꯃꯨꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯁꯇꯤꯁꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯐꯇꯔ ꯃꯦꯔꯦꯖꯁꯦ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯊꯣꯠꯁꯀꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯌꯦ ꯄꯥꯏꯜ ꯑꯦꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯐꯇꯔ ꯃꯦꯔꯦꯖꯀꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯡ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯦꯀꯣ ꯍꯦ ꯒꯥꯏꯁ ꯃꯊꯪꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯏꯜ ꯕꯤ ꯀꯣ ꯄꯥꯏꯜ ꯕꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯟꯗꯦ ꯋꯦꯗꯅꯁꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯐ꯭ꯔꯥꯏꯗꯦꯗ ꯄꯣꯛꯄꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯐꯇꯔ ꯃꯦꯔꯦꯖ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡ ꯈꯣꯡꯗꯣꯡꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯏꯜ ꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯤꯛ ꯇꯧꯔꯁꯦꯀꯣ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯐꯇꯔ ꯃꯦꯔꯦꯖꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ ꯅꯥꯏꯠ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯏꯟꯁ ꯀꯣ Queen of Swords, Queen of Wands, ꯄꯥꯏꯜ ꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯔꯠ ꯉꯥꯛꯇ ꯊꯣꯛꯏꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤꯗꯤ ꯄꯥꯏꯜ ꯕꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯐꯇꯔ ꯃꯦꯔꯦꯖ ꯗ ꯐꯨꯜ ꯀꯣ ꯀꯥꯔꯠ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯒ ꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯖꯈꯤꯒꯦ ꯇꯨ ꯑꯣꯐ ꯀꯞꯁ ꯃꯊꯟꯇ ꯁꯐꯜ ꯇꯧꯕꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯀꯥꯔꯠꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯔꯠꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯖꯦꯅꯔꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯐꯕ ꯀꯥꯔꯠ ꯉꯥꯛꯇ ꯊꯣꯛꯏꯀꯣ ꯖꯠꯁꯃꯦꯟꯁꯤꯃꯗꯤ ꯔꯤꯚꯔꯁꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯕꯠ ꯏꯠꯁ ꯅꯣꯠ ꯑ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯦꯖꯔꯂꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯥꯔꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯥꯅ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯑꯝꯇꯪꯒ ꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯏꯜ ꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ The Chariot, like every card is turning out to be positive ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯏꯜ ꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯐꯕ ꯁꯥꯏꯟ ꯑꯃꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯐꯇꯔ ꯃꯦꯔꯦꯖꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯕ꯭ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯐꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯌꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ Four of Wands ꯀꯣ so this is it ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯞꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯁꯦ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣꯀꯣ First and foremost, ꯄꯥꯏꯜ ꯕꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯟꯗꯦ ꯋꯦꯗꯅꯁꯗꯦ ꯐ꯭ꯔꯥꯏꯗꯦ ꯄꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯀꯨꯝꯕꯗ ꯄꯥꯁꯇ ꯑꯟꯂꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯏꯚꯦꯟꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯝ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯃꯦꯔꯤꯌꯦꯖ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯄꯔꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯇꯨ ꯕꯤ ꯄꯔꯁꯟ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯏꯁꯥꯒ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯀꯣꯝꯄꯦꯇꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯥꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯏꯁꯥꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯃꯒ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤꯀꯣ ꯏꯁꯥꯅ ꯃꯦꯔꯤꯌꯦꯖ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯁꯇ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯥꯔꯠ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯨꯝꯕ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯔ ꯑꯟꯂꯛꯀꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯕ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯣ ꯑꯩ ꯃꯦꯔꯤꯌꯦꯖ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄꯥꯏꯜ ꯕꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯟꯗꯦ ꯋꯦꯗꯅꯁꯗꯦ ꯐ꯭ꯔꯥꯏꯗꯦ ꯄꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯦꯔꯤꯌꯦꯖꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯆꯦꯟꯖ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯦꯔꯤꯌꯦꯖ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯛ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯗꯣꯔꯁ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯃꯦꯔꯤꯌꯦꯖ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯄꯔꯁꯟꯁꯦ ꯏꯁꯥꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯐꯇꯔ ꯃꯦꯔꯤꯌꯦꯖꯁꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯦꯟ ꯐꯣꯔꯃꯣꯁ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯀꯩꯀꯥꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯕ꯭ꯂꯦꯁꯤꯡꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯒ ꯂꯚ ꯃꯦꯔꯤꯌꯦꯖ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖ ꯃꯦꯔꯤꯌꯦꯖ ꯑꯣꯏꯔꯣꯀꯣ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯕ꯭ꯂꯦꯁꯤꯡꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯒ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯊꯣꯛ ꯇꯥꯁꯤꯟ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯌꯥꯅꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎ ꯍꯔꯥꯎꯅ ꯍꯦꯄꯤꯂꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯄꯤ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯚꯦꯜ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯣꯐ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯦꯔꯤꯌꯦꯖꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯕꯣꯟꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯅꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯦꯔꯤꯌꯦꯖ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯖꯁ
mi ani khak nupa nupi khak luhongba nate family ani gi bonding form tongdoine habado adudo sigi isagi oiba marriage na proof tawgani ba ko haidi family ani shi amna yana ba oigani ba ko mathangda the full hariba card che thole ko sigi the full hariba card chi matungina pile bi oibi ba chili now sing se life after marriage ki beginning journey habdi isana luhongba inau no riba ikoi koi jiba matamda isada hoi life ta hana lairamba hana nupi thidrigai natraga hana yum pandrigai or adugumba mamangda lairamba lifestyle ga life after marriage haisida khari dum changes tila adoini ko aduna isana isagi behavior action attitude ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯀꯦꯌꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯀꯨꯝꯕꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯥꯗ ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯃꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯣꯡꯐꯝ ꯈꯔ ꯁꯣꯏꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯐꯅ ꯆꯠꯀꯗꯧꯕ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯃꯦꯔꯤꯌꯦꯖꯇꯣ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯁꯥꯅ impatient ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯅꯨ ꯔꯁ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯇꯞꯅ ꯏꯪꯅ ꯋꯥꯏꯁꯂꯤ ꯂꯧꯕꯤꯌꯣ ꯔꯁ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯏꯁꯥꯗ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯉꯥꯡꯕ ꯏꯁꯥꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯏꯟꯁꯤꯟꯕ ꯃꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯇꯧꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯕꯤꯒꯤꯅꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯦꯌꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯄꯣꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯩꯅ ꯆꯠꯄ ꯍꯩꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯁꯦꯟꯅꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯁꯥꯅꯁꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯃꯦꯔꯦꯖꯀꯤ ꯈꯣꯡꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩꯅ ꯁꯤꯡꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯆꯠꯅꯕ ꯊꯥꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯣꯕꯀꯣ mathangda relationship with your partner da la asiko two of cups so sigi two of cups hariba card chi matung ina pile b habidi monday wednesday and friday da popi bechili now sing se isa gi partner ga isa ga se yamna manaba leng ta leiba ko habidi maybe isa gi partner su working person amo iba isa su working person ama oiraga amana amagi career da yam supportive oina bugumba natragana amana amada depend tawbagi chang se chapmana bagumba adagi wakhallon se haidi yam manana chatminna bagumba adagi amana ama hanthana yengnabagi muhutta amana ama oina dum thagatnaba keep up tawnaba hotnaba adagi understanding and bonding yam strongly maintain tawba adagi emotional connection yam deeply rooted oiba adugumba type of relationship ama oiba yabai possibility uyibako aduna any situation any difficulties arise tawpa matamda isagi partner na isagi damakta sauna soidana lepakani bako sima laire next knight of coins hariba card chi thole eba sigi knight of coins hariba card chi matung ina pile bi oibi bai chi now sing se life after marriage ki RD phases ta ko pesa nungsa sizinabase haiba kitang watpa management kitang watpa adagi flow se kitang kai haini flow irai leitabagumba adugumba kitang di mayoknaba yaebako adubu amana amagi career perspective khangnaba habidi nupa oiro nupi oiro thabak tawba yadegumbase yamna khaidokhtaba adagi income lakadabo oitaragadi amana amada phajana haidi good terms ta supportive oinaba adagi income generate tawdena amana ama hanthana yengbagumba adumaina tawdabida habidi punna paisa tanminanaba punna chawkhatminanaba punna family ma build tawminanaba punna move forward tawminanaba isa isagi side tagi kanna hotnaminaragadi adagi life ta habidi yum panlaba matungdadi responsibility se mayam su hengatlakpa yai angang yarakani ko family ma maintain tortoini adugumba mayam do leibanina responsibility se wangbanina haitare ko paisa nungsagi darkar su yamna lei aduna maram oiraga pile b oibiri chili now singna isa amadi isagi partner se amana ama supportive oiminaraga yam strongly chatminanaba hotnaba adagi paisa nungsagi flow se leidanaba hotnaba se yam mathau taibako adumaina hotnamina taragadi flow se soidana lakani paisa nungsagi problem se yam kuina kashu leiroi isa isana phajna hotnaragadi grow tawba build up tawba ngaminagani like build up tawminaba ngamgani habse card china vision pibako mathangda isage ba personal advice the queen of swords hariba card chi thole ego so queen of swords hariba card chi matung ina isa se life after marriage sadi yamna sharp oina yamna intelligent oina isage heiza singjaba skill talent and potential showcase tawba adagi isagi budi losing puthokjaraga yumse kamaina calmly panna ba hotna sige adagi mi khudimak kamaina yana na bachatna ba hotna sige adagi kamaina life se adjust taraga leina ba hotna sige habase isana yam phajana khallaga ko isagi knowledge skill potential isagi intellectual knowledge sigumba mayam sisinaraga isana isagi brain use tawbiraga haitare ko adum relationship dusu maintain tawnaba adagi marriage to keep up tawnaba adagi adjustment tawnaba isana yam phajana hotnaba mathau tai habase card china vision pibako
Last but not the least, judgment hariba cardse reverse tholaeba. Sigi judgment hariba cardse reverse na kay describe tawge haba matamda pile bi oibiriba ichilinaw singse life ta negative judgment gumbadi khara face tawbe yai ko life after marriage sida isagi yam naknaba mi nataba adum sagai natai relatives lay natragana kitang distance or friends lay daine ko adugumba singna isa se kitang hanthana ngangbagumba natragana isabu judge tawbagumba isana tawba thabakta phai phatte kani yengshinbagumba ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯑꯣꯔ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯂꯛ ꯈꯝꯕꯟꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯅ ꯖꯠꯖꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯃꯤꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯝꯖꯤꯡꯉꯛꯑꯦ ꯑꯣꯔ ꯃꯤꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯉꯥꯡꯉꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯃꯥꯟꯅꯕꯤꯒꯅꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯀꯥꯏꯗꯕ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯟꯗꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯁ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯗꯖꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯙꯔꯃ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯅ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤভ ꯖꯖꯃꯦꯟ ꯄꯤꯔꯒꯁꯨ ꯃꯤꯅ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯒꯁꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯒꯨꯗ ꯗꯦꯖ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯚꯤꯖꯟ ꯄꯤꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯐꯕ ꯕ꯭ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯝꯅ ꯂꯩꯌꯦ ꯄꯥꯏꯜꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯐꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯥꯏꯗꯕ ꯙꯔꯃ ꯀꯥꯏꯗꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯗꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯐꯇꯔ ꯃꯦꯔꯦꯖꯁꯦ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯅꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯄꯤꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯌꯦ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯄꯥꯏꯜꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯐꯇꯔ ꯃꯦꯔꯦꯖꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯡ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤꯀꯣ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯐꯣꯔ ꯋꯥꯆꯤꯡ